Maupay nga adlaw mga kalbayognon. Kaupod na liwat niyo ang iyo sekretarya sa Sangguniang Panlunsod, Elena Manadayday Cortado. Yan nga adlaw, pag-iistoryahan naton ang usa nga importante nga ordinansa nga may kalabutan sa seguridad sa naton mga jail facilities. Maupay mga adlaw sa iyong atanan. Ako ang iyo City Vice Mayor Rex M. Daguman. Sakto ka Manadayday. Importante gud ini nga ordinansa kay para inisan kalinaw nga seguridad sa aton syudad. Ang ordinansa nga aton pag-iistoryahan yana mao ang Ordinance number 2022-7-16 nga gin-sponsoran ni Honorable Alex R. Hilera. Ini ang ordinansa nga nagbabawal sa pag-operate sin drone sulod sa 100 meters tikang sa jail facilities. Ngan nagtatakdaliwat sin penalties para sa mga mag-violate. Ang main nga purpose ni nga ordinansa mao pagsiguro sa kaluwasan nga seguridad sa aton jail facilities ngan sa bug-os ka komunidad. Tungod kay ang drones pwede magamit para sa surveillance o pagpasulod sa illegal nga mga butang sugad sin droga, armas, kan iba pa na kontrabando ngadto sa prisuhan. Para mas klaro, may daliwat ini definition of terms. An unmanned aerial vehicle o drone mao an eroplano nga waray piloto nga sakay nga gin-operate pinaagi sa remote control o computer system. Samtang ang jail facilities mao ang lugar kung diin ginpepriso ang mga tawo nga ginakusaran o nagkasala sa krimen. Ang sakop sini nga ordinansa aplikado sa nga tanang nga tawo ang mag-operate sin drone sulod sa 100 meters radius tikang san bisan ngano nga jail facility sa Calbayog City. Pero may da ini exception. Diri ini ma-apply sa mga law enforcement agencies, emergency management offices, gan sa mga tawo o grupo nga may opisyal nga otorisasyon tikang sa LGU ngan may koordinasyon sa jail management. Kung may mag-violate sining ordinansa, may da penalty nga iga-apply. Sa first offense, may multa nga 1,000 pesos. Sa second offense, 1,500 pesos. Ngan sa third offense, mahimo magmulta sin 2,500 o pagkapriso tikang tulo, tub-tub unom ka bulan o pareho nga multa ng pagkapriso depende sa desisyon sa korte. Para masiguro ang maupay nga implementasyon, may dakita implementing agencies. Mao ini ang Philippine National Police o PNP, ang Public Order and Security Team, POST, ang concerned nga barangay, ngan syempre, ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, sira ang magbabantay ngan magpapatuman sa ordinansa. Mahitungod sa implementing rules and regulation o IRR and PNP, POST, barangay ng BGMP, kinahanglan maghimo sa detalyado nga guidelines sulod sa 30 ka adlaw tikang sa pag-aproba sa ordinansa nga ipapasa ini ngadto sa mayor para sa approval. May daliwat guidelines para sa mga karuyag mag-operate sin drone duol sa jail facility. Kinahanglan anay mag-secure sin permit sa LGU, ngan kung may permit na, kinahanglan ipakita ini sa BGMP personnel antes mag-operate. May daliwat repelling clause nga nagsusumat nga ang ibang ordinansa o diri nasangayon sina bag-o nga ordinansa ginrepel o ginaamyendahan na. Nganan, separability clause nagsisiguro nga kung may parte sa ordinansa nga ideklara nga diri constitutional ang iba nga mga probisyon padayon nga magpapabilin nga epektibo. Finally, an effectivity clause ini nagsusumat nga ang ordinansa magkaka-epekto pagkatapos ang kinahanglan nga publication requirements base masiguro nga nahibaroan inisan publiko. Mao ini ang usa nga paagi sa naton lokal nga gobyerno para maprotektaran ang seguridad sa naton jail facilities ngan sa komunidad. Damo nga salamat Manadayday nga sa aton mga kalbayognon
padayon kita maging responsable ng magsunod sa aton ordinansa para sa mas maupay nga mas ligtas ka kalbayon. Ako ang iyo Vice Mayor Rex Taguman, padayon kita mag-aram, magpakiana, mag-speak up.